na nagote yo mwancho muri turaigana Simba gotabatari rieta ryo kubakuneretera irie kevande Simba communication set team ya Shabana FC andake kwa igure ekikasi mnyanya nyarira goteva iga mbero beriti tukoria mambi ndiko baraisi aye buna Simba na wonyara go introduce na mambi inki mubangirite Gusii FC. Asante sana Samuel Tangor Kusimba Joseph nde nchachi ya communication ya timu yetu ya Shabana. Mambi mpira tugwate na Gusii FC chakara chinsa isano ligeti kya wendo ande ngware gani tura mashabiki wansi yache asama ngikyagero ligelo mpira yo iga turigotaka tobekera bantu baito pressure nyingi kyagara timu icho spinach ya Gusii is like a friendly match ali segeteyo na bantu togocha tubacheza kyagara oraro abachezaji abo spina ba Gusii andeteyo ra chotenga nawo yo isko tete choimukie mioro ngatare toitane. It's a good match. You will entertain. Torranda in the recent past Tarakwani Mange Gusii Derby in the recent past mwabire form ya sana nandi whatever Shabana yataki kwa na Arsenal eko ba hope engakigete yiga guchomo lyanyara Gusii oboroso boko so ime top 3 or top 2 ya NSL last two games jirabangia mono anda kinkiora teve nana kimura chi correct fire ya Gusii ya mami olgelie setebo chitim towete to chest mpira 25 netimu ile number 1 ere people met ewa chest mpira 27 kero kuli timu mpira yo itobate difference ya mpira ye tatu talinga ne wokoba tu enanete kose kwende tu achiete mpaka geti but some incident happen tokanda Mombasa chiri falikuwa tokanyora chigomete njalengo mpira tokanda fortune tokanyora bale bete nero suspended korwe geti so they were not supposed to go to Migetieki. No mpiro yo kwere ndo Wednesday. Na ronkwaro chege ndo ya penalty twachete nyakiri nyaga. Tukanyore function ya madaraka ke de kendreto. Ndwargo chakonyara kucheza mpira chinza kanyara chere chikire sakuna moja. Ikabidi mpiro yoga tokanyetenga ki communication yako korwe ke ataka committee. Na lira na ubarato feedback yagero lina ore etebo muna baso agati ya ikoro. Team Chelsea team te yebekele points etigire bending so tokanyete kwenye FKF kiateka committee to the next feedback na kieko reflect yao Emete mwatore changes nyingi sana ime season yento Rwanda kimomanya kabwatera ke ulengo mutangani ojienda nera kabororo ikiraboni gavuna mwanyara koleta okot nere abo moteneneliali na konyara koleta aba gosoli bande bwate injuries na go strengthen squad andake mwabire na transition yentambe mwanyarire go isaneka gose bado you are in the process of transition urigeliyo mupira no bwate challenges chinyingi coach as we speak ndunduranya komenda abachezaji bange kigero urigenda bono abachezaji bari tu assigned fast track na butogo tumia na wachezaji hakuna bago cheza continuous chinja lingo wachire fondo that's why sometimes wakanyaranga umuchezaji naro uchezine mipira yonse ngo ikere obe exhausted kwanyororo sele kidogo that's the kind of the challenges depth into abwate kare tu abwate depth ye wakanyara wachezaji ga Kenya tore many people bago face challenges kwanyara umuchezaji babere batatu bachire but gig up that's the kind of the challenge wakanyara to go face na okoba even the bibi ko happen okoba Kenya tukwati sponsor ili konyore okonya chitimu chini chose kwanyara umuchezaji atawira badali woro ningenda ante mukeka na bangi na baso agata iko bakanda kekera tali timu sote yabachite bagaso Simba nimetene watamangana mangi gorobo teneri bwasha mane senginjo nole ese ina timu ya Shabana FC korende noje chinza njo cyanyarire gusuka mono Shabana ne timu yabati hoteli namba gatatu imense ya Kenya yote yabati hoteli rubaino igoro ya Shabana ne agosori ya mambi kokuriria kamereli age tutokotebya mashabiki to mambi litkolia Sunday moche mambi awende getigito kya wenda sobonge mo support timu yetu ya Shabana ene ngencha ya mokiagara oligereri number 12 nere ko play a very big role na at least tonalitra nyara point yeje kiagara iskol gere point mabtise ko nyara point chisatu itogo skamba ka number 4 kama savara manyalo point chisatu nimete kasi mjina ngo wochiale ate aboli pompa Gusii FC mochikora kulenda ndake ndore majuto kolia mambi nto bali asege TNSM ya Awendo Green Stadium ya gosoli ya Derby gosoli nene iganda keligichinsa tali yale kulinia gali mpaka ensemeli ya guchia Awendo egetiki lyonyare goso ime otiteli chitimu cha kurorongo rwa Gusii na torebunira nyare koba all the best ase gosoli ya mambi asante sana Tranda somo tumukumukwego tokoirana
top scorer ndo cha stand by ate bya bintu bingi bya korekana ime nsemo ya Europe ndo twara chi final chikosoli cha UEFA Nations League ne chikosoli cha AFCON qualifiers akoira omutima komugo tokoirana tandere kwemanyia mange